Welcome to Nuer Tube. Ban ran ngejen wale ke English and thok nath. Mishal ke articles. Articles ke a, an, or the. Can jok de ti ban writing ti shal ke article ke thok English. Ken kon ona me ken kon lat. Go rejen o ban kon ngi ka article mes and article ke thok English ke nguni. Ko ti shal ke English articles. Bana woka guda gwasme bukon kulo lun jogo yoke jog bana do badana nyot article bana ko writing. Articles are used to indicate whether a noun refer to something specific or non-specific. Wa article pankien nyot keno a noun ludene dwor kitelam loda ano jen lot article mone ken article jen kula teke an aname ke a ke the ke anamo chano ko ben gwas mane temishal indefinite articles ke definite articles indefinite articles a kene an this is used when referring to something and tishal ke a kene ano ke indefinite waken yos ke miti ka dwor miti ka lot ke michalo na je ke te dialbo chana example use gwasme shawe a gen article is used before word a wajen la ja gor ke kenya makariet kan leben that begin with consonant sound riet metuoke ke consonant sound e ba indeed jawda ko tungna bana did jawdi ngai kona ano ken bana to did jawdi to gen la e la ja tuoke jam cha kon mo ke example gwasme consonant sound ke bana did jawdi ano shit KB, shit KC, D, F, G, H, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, K, Z. Kanto ko kene cha banjo chwal ka consonant sound kada to. Example jene I saw a dog in the park. Nana me dog ngayene a noun. Gorka jengu a definite article a, okay, indefinite article chim right kon kwido gwaza mo chian a chian en gwaza me I saw a dog d to gangu d point a consonant so ko kwije mo I saw that dog in the park. I saw a dog in the park. An gwaza me molode jen articles book English jen kwaje use bo before word la be kan word kan ni gwada kan word kan ne ben ba ju garpin dungdo jen lede katisual ka vowel sound mi vowel sound ala mi gwar kariet rien mutoka ka vowel jen la an la jala gtinone shikarien mutoka ke a rien mutoka ke e rien mutoka ke e me ala I rien mutoka o rien mutoka ke u A, E, I, O, U. Career team me kan to career da ba an me ba use. Ja kon to make a share example. She won an apple. Apple gwad menen yana me jen en noun. Ke kwije mo be an bagul ba kon ben ka kore. Cha de leli e apple cha deben. Cha de lan e me be yiga an. Ajalun ngo ajalot an mo gwasmen. An yours ka je keriet mutoka ke vowel sound ki mutoka a e I o u katuk English it is the sound and dan and yours ka je men jo gwasme men chal ke definite article to kon chal ke indefinite articles the gen yours ka je gwasme use when referring to something specific muraje ka kwidworka minyone alo kela makorwade mangaike to the speaker and listener. Aramangaike ki mangaike again bad the by the user. Shed gome I saw the dog that lived next door. Jin me yuzi mangaji alo mangi jaramo wa biza bija use chabia I saw a dog chabiajan. Bayigangu I saw the dog that lived next door. La mangaji again quality go already known to the speaker and listener among I ke ram mo ram ra yen nge jem ra ke kwida mo biza bijaleli bija use again already definite article okay
uh, no article, don't use article with plural or uncountable noun when talking about the generally. Alajin mi use na me chit ka murai kontina tama. Mi use je mital article wachu je use gwaza dan raje ka tungwan gwaza dan raje ka ti uncountable noun ti cha luanga kwen ki de cha kwen when talking about them generally chu ka use ka na ka do dan chalar ka gwasme. Neme ajen dana gore de nywaga yekel ke jena meni bana wulloch ka won dana de konon gwasme chana je kon chit ka ta dana chikon lat ke je gwasme maniam tijeniam I have. Okay, have you got Dutch computer? Computer tem gui kon ma gwasme computer a noun, you know, ko a noun de gujeno ngu kama nanji kora jeno noun la me a rien mutwoke ke consonant sound be a be je ying nang so jeg de na me bangu ba a. Okay, chana a gwar gwata me gor kone bana a gor ka do dana de kon gor ke je. So let me put a, sorry, de kon gwar gwasa mo. Let me find a way me de kon lat ke je. Excuse me.